Crest Media TV iraka lyawe. Abahangu b'obuhangwa obwankole erizuba twesime tushemererwe rahanga yatwejukimwe eshobuhangwa buba burungi. Abahangu b'obuhangwa obwankole erizuba twesime tushemererwe rahanga yatwejukimwe eshobuhangwa buba burungi. Obuhangwa n'obuzarana ebyuka n'ebirungi nitusima mwena abakunda ebyobuhangwa nimwebale kukunda ebyobuhangwa. Obuhangwa n'obuzarana ebyuka n'ebirungi nitusima mwena abakunda ebyobuhangwa nimwebale kukunda ebyobuhangwa. Abahangu b'obuhangwa bwankole ekatandikwa abashaija enkwatangabo bebembeiza obumwe hamwe na rukundo mukozera omurumo okulinda ebyobuhangwa acwa mupita oguni kyeyamani balireba beina amatsiko ne vaisi kyeyamani tumwesigye Johnson namuhandiki nampamya Daneli namubiiki tumuzugu Enoka bakamuhobwa muboraiza nuwagaba livingi nawe namuboraiza bashaija karanguza namuhabuzi hamwe na Rachel Jackson namuhabuzi irebaka Samwiri nawe namuhabuzi akonuko kachiko akebembeire nitubasima okwehayo mukarwana buhangwa bukagumaho. Obuhangwa n'obuzarana ebyuka n'ebirungi nitusima mwena abakunda ebyobuhangwa nimwebale kukunda ebyobuhangwa. Hariho n'abandi abashaija mamanzi abayehereyo bakatandika bakashaba Christopher n'amagango mukombozi Reubeni na John Maka Mpeirwe Benoni owakakoma isingoma Samwiri na Mwesigye Charles Christopher Mayindo Edward Kachizibo Reti Magara nitumwijuka gwanyemera Onesimasi Yakobo mwene muganga Mwesigye Katonto bambe nimwebale ebyobuhangwa n'obuzaranwa byategekana. Obuhangwa n'obuzaranwa ebyuka n'ebirungi nitusima mwena abakunda ebyobuhangwa nimwebale kukunda ebyobuhangwa. Okusima kuhango ahari enaremu okureta obusinge omuri Uganda obwabeire bwazahire kabuzahura bukazahuka n'obuhangwa bw'ensi yitu. President wetu Yoweri Kaguta entumwa y'okubanza
okichiriza watuhobo gambiro itowe byobuhangwa otuheira mani cheya mani wa enaremo chiruhura nzire zidraka kabuta oyi muchizihema elya sayuni elya bire elya buzire waregaraho watuhecha pachitaka twakusima tubuhaburwa ankore karecho senta tugitegereze kandi ntitugishabera ngurahanga agishikirize obuhangwa n'obuzarano ebyo kandi birungi nitusima mwero abakunda by'obuhangwa nimwebare kukunda by'obuhangwa Zayoni twasima bazani abe byobuhangwa mukozero murumo matini kada ovu Uganda ningamba katungisa wenganda Edith Mpeirwe nakatoche Joni Faibi Rwachisheja na Rwansote Dada Kozo na Fanta Haruho mugume nitubesimisa obuhangwa n'obuzarano ebyo kandi birungi nitusima mwero abakunda by'obuhangwa nimwebare kukunda by'obuhangwa hariho n'abandi abakunda by'obuhangwa Honorable Samu Rwakojo Honorable Giovanni Renduru Bishop Steveni Namanya Radio presenters bakashaba Wilsoni David Gwenyemera Tandeka Julius Kenneth Orichiriza na Enothi Chiyombo Mnemwebari mwe kukunde by'obuhangwa obuhangwa n'obuzarano ebyo kandi birungi nitusima mwero abakunda by'obuhangwa nimwebare kukunda by'obuhangwa 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 2031 y'ukwezi kwa 12 umwaka ugw'engumi 2023 hakabaho umukoro gw'ebyobuhangwa ahari Texas Gardens omurembo Rushele erukushangwa muri Kirura District. Umukoro ogu gukahikaho abantu nyamwingi nangwa n'abakuru omu gavumenti yaransiriza nga chairman wa NRM omuri Kirura District ow'ekitinisa Cedric Nzire Kabuta ow'ekitinisa Giovanni Renduru omukyaro omujwekyerera omwishengyero ahawo abakyara ba Kirura Brigadier General Stephen Kashaka ow'ekitinisa Sam Rakojo owabaireho MP wa Romiyaga kandi n'owabaire omugyemi mukuru. Ekigendererwa ky'omukoro ogu kubaire kuri okusiima abatandikireho okwigura emikura y'ebyobuhangwa Wankore n'okutebeekanisa enteekateeka y'okwombekaho Ankore Tubihabura Museum Cultural Center. Habaireho emizaano nyamwingi nk'okwevuga okufukaana okumurika enkoni z'abacwezi endiijo mingi munonga. Na bwanyuma y'okuzaana n'okwemurika abahangu ba Ankore 16 bajwekirwe emidaari k'omuringo gumwe gw'okubasiimira okwigura emikura y'obuhangwa Wankore. Abandi abahangu abarukwingana 8 abarimu Keith Bunaniche, James Tumusime, Director Igongo Cultural Center, Penny Narugumba, Christopher Bakashaba, Director Radio 5 na Sky TV, na Sasuri Emmanuel Magango, Mpire Benoni, Director Akakoma Herbal Research Center, Twinera Uben Mukombozi, John Mark Rutanyohoka, nabo bahirwe birabo Nkicumu, Enkoni, Nekitebe. Chairperson Organizing Committee w'umukoro ogwo omwami Atramuka Musira ashabira abanyankore okugaruka aha mico n'emitaruzi yabo omu bigambo bye agira ati
cyo kubanza kumwinjiza muri byanyu cya kabiri n'ibirungi munsi cyawe kandi kirungi kirgaho ngati kirgaho kandi kirgaho cyo tanzu bagambira kumenya kumenya muri byanyu kandi mpamvu n'ibirungi bari kumwamwinjiza muri byanyu kandi n'ibirungi hata biye biriyo nyakoni kandi twinjiza muri birungi kandi bikagenda hagera ibintu by'abanyakore kandi birungi kandi bakamabyo bakunda mwe n'abasima abanyakore mu bizobe bikoreye ibintu byanyu kandi mugashimira. Chairman wa NRM Home Ruhurura District Austin Sanzeire Cedric asimire NRM Okutyamura Obugabe Banyayuganda no mu dini zona asima abanyankore okutyamura emico n'emitwarize yabo kandi yabashaba okwihamu emico mibi akasigaza emirungi. Aha Christ Media TV ndikiza Joy. Hato mutangire muri oburare muri efi muri ebora ngoro konga baje kubeta abasheija mwana gapambura ekyo twabazaye naremu General Francis Kashaka umwagarikire buri umwanya ngakore cyakwere ababona genda musimu cyawe bafire edini yabo yagaruka abataye bandakoraEsione kamera y'abasalamu okugira ngo president akabi musalamu ngo hati no mukatera sania buri umuntu ari cyangwe mwene ngo mwebare kwiha mu cyukwe ecyakari haseje meni no ahande ninyenda ngo ndiye mwembi omwana wacu tuye mwembi tukumye birungi hato ngo kwarana ahwe bwana cyangwe basi Echini kahati DNA abashungu kutoka kwa nisomisiaga na wabaje ngotera nama kagaiti bajera ko bushamire kibazo mwana wayo kuba muzeyi kandi kwa banyagore tuzarana mweno shangana na mugore aliyo aliyo cha DNA osabere tukate vura South Africa tuvura kai hata abashungu bakisere mubatu banise muri opsiyaga kafite yanama kagawo kango wana kucheza mwana wa umukahati no shanga umwe no wajokwenda ningo no frengazi ningo rishe ningo no frengazi omwana wa no frengazi saba tuwanise muri tete twerundande duya mwebi tere embunde mbi kugira opsinde burungi na karita nundi etari mukubora umudini no mahanga etari mukubora hatwa kwenda kusiana bagamba bintu nabyo abayiru omwiru no kushaija mu Bible omuzana n'omukazi koko kwemera kuzana n'abantu babanywera mu kunya politics okukusomo omunyanja yanarondekera mpuwe no kwakwate twe yadama munetwera narondekera mu agameza byaso akako henda abayiru abima nezidenga kokito tiyabanya kitaba kando mwiru no kushaija mu Bible abayiru twakura dero Numushaho kuyagura musumu yehenere mu yazikire no shaka mutargo wanyu mupita Mwana aba ari mu politics tereke mutabantu mukohemo Munoko ari abo porkamenye baza markazanyu esa markazanyu wantu kimporta terengana bamna ko burije kwa tukona baza banyamara kabambara bantu ngongana kwa mari ngorsi giri tumya kono konanza kasangana ya musebeza na bekomera tkabanza twatwada na basara masiba tamside bemera kanda kwa matase nyenze kabanza furse myicara jiwona matera bishamga ko kugana makoro ambijana shakarere barejera wale barbaje na zisa kwa mana ngoro kwa wana kwitunya bashoka kimura tengana sangwa na mtamara wira kwa rubere ngoro jikabingo kayanga kaitanga tsara munini munini na murire kanu Rwanda kunda tiza katakusamya myatara biri ukinjira mu isaka sungara jira waje bana muri abo flori sana mosoko masanga na kusona na tagonya taringe na tagomba bakakumira ngo isamba tanya tebe konurunda kamemba na kwa mkosi nganga bomba tanya na temba to bakumire honya na katutura kwa mkosi na mkosi mjera chezaze kunguza bakora garama business ya mzono kalisa takatoro ko sektora ni atwa na rwata to mungu ko zamsirum chko na kanda hora kama na ngero ya monyere kumonya ke garasa senda betu ya